ngisho ukuthi la eJosini Sabridge sineshwa nenhlanhla engandele abantu abaningi. La esiphuma khona namhlanje it's a legacy and a history okufanele mina njengomkhonto wesizwe mhla ngithatha izwe ngirecognize ukuthi loyo mlando olapha umlando o-rich ngalendlela exakile. Isikhathi esiningi masikhuluma ipolitiki sikhuluma ngesingisi. I try by all means ukuthi ngikhulume ngolimi lwakithi ukuze sizwe sonke. La eSouth Africa or eSouth Africa yonke or eAfrika yonke sineshwa lokungazazi. Mangithi sineshwa lokungazazi asazi ukuthi le yaminyaka esiyibone ebhalwe lapha kuma border caves khona unyaka osekugcineni okuyiwo oqala 4 million years uqala kwama hominids. Thina yithi sodwa njengabantu abamnyama abadalwe uNkulunkulu sizothanda ukuhlukana mhlawumbe ngembono ngenxa yezimfundiso esitholayo along the way. Ukukhula kwethu siba exposed to indlela ezihlukahlukene zokufunda. Abanye bathi siyinzalo kaAdam noEva. Angizike ukudwela on that kakhulu. Ngizokhuluma ngomuntu omnyama owadalwa uNkulunkulu ezwenikazi laseAfrika. Umuntu odalwe uNkulunkulu umuntu omnyama eAfrika. Njengoba nibonile lapha ukuthi abantu baqala 4,500,000 and something years. Lokho kusho ukuthi asiye u-6,025 years uAdam ayephila ngawo. Angithi sezwana. uAdam is only 6,025 years. uJesu is 2,025 years. Thina we are beyond millions. 4 million ngibonile kubhaliwe. Yithi ke labo bantu. Kodwa ngeshwa enkulu asisazi leso sipho sethu sokuthi yithi abantwana bakaNkulunkulu. Civilization yokuqala yenzeka eAfrika. All these countries or continents they converged la eAfrika zizofunda, zizocela ukudla, zizocela ulwazi. EAfrika la esithi nasifunda ezikolweni sifunde iBhayibheli sibekelwe isithombe sokuthi uFaro wayephikisana nokuzalwa kukaJesu. uFaro wayefuna ukubulala inkosi uJesu. Lokho uthina uphuma from ama primary school levels uqala uhlakanipha uvuleka umqondo usufika mhlawumbe high school now nenhlanhla or now nenhlanhla usufika etertiary urealize ukuthi uFaro wayemele umuntu omnyama eBhayibhelini. Yila esafundiswa khona ukuyizonda ngoba I remember myself ngithi uma ngahlangana noFaro ngambulala ngezandla ngoba wayefuna ukubulala inkosi uJesu. Ngingazi ukuthi ngisho ukuthi ngifuna ukuyibulala mina. Namhlanje uma ubala ama-accidents enzeka emgwaqeni enziwa yithi ngenxa yenzondo esayifakwa systematically esikolweni. Umuntu omnyama uyamzonda omunye umuntu omnyama. I remember uComrade esho lenzansi ukuthi isitha sethu akusiyo uRamaphosa. Isitha sethu abantu abasebenzisa uRamaphosa. Yilabo bantu abafika basithathela umhlaba. uComrade Jacob Zuma kezehlekise inhlanganyelo Zuma ingane kaMamzobe ithi inkinga zethu la eSouth Africa zaqala ngo-1652. eAfrika yonke ukuqala kokucolonize kweAfrika kwaqala during the 8th century by the Arabs. Ama-Arab aqale asigwinya asiphanga asiqonela ashintsha wonke ama-systems okuhlakanipha kwethu. Ngaphambili kwa-8th century yithi esaba ne-university yokuqala eTimbuktu okwakufunda wonke umuntu oqhamuka from all over the show. Kwakufunda ngisho nama-Greeks ayefunda la eAfrika. Bonke uPythagoras baqale ukufunda la eAfrika. Bahamba bayoqamba amanga
bathi discover i-mathematics into abayithole kithi la e-Afrika. Kufanele singama-Afrika siqale sizazi ukuthi singobani. Ngiyayithi nangikala ilecture yami yokukhuluma ngomuntu omnyama ngiyiqale esiswini somuntu wesifazane. Njoba sidla mawudla ukudla ukufaka emlonyeni kufika kungene ebumnyameni la emlonyeni kube mnyama kwehle ngelokhuza ngomphimbo wakho kwehla ebumnyameni kufike esiswini ngobumnyama kwehle kuze kufike esinyeni kuye emasendeni womuntu wesilisa kuye kwenye indawo umuntu wesifazane kwakheke kube isidoda abantu bathandane bese benikana abanikana bona kungena isidoda kumuntu wesifazane kudaleke umuntu esiswini ngobumnyama all along leyo journey ihamba ngobumnyama kusuka ku-immune system kusebumnyameni kodwa namhlanje niyayizonda ikhala emnyama anything emnyama ni-associate nokubi nesihogo nayo yonke into bantshela ukuthi isihogo singaphansi komhlaba izulu liphezulu kanti benzela ukuthi nizone ukugubha nishone phansi nithole igolide nakhohliseka nabalalela bantshela ukuthi izulu liphezulu ungaqala ekuseni ugijima ngeendiza uya all over the planet alikho izulu liphezulu. The only place ongadisha uthole izulu kulo indawo esaba yonke umuntu omnyama amanzi phansi komhlaba ngoba yila uthola khona iy'nkinga zasemhlabeni idalwa ongakazi uyibone uzithola ngaphansi komhlaba la bathi khona isihogo uqala lapho ukufakwa upende emehlweni ucabanga ukuthi uyaduka kanti yila indlela yomuntu omnyama ikhona khona. Thina njengabantu abamnyama umuntu omnyama ohambile emhlabeni simhlonipha kakhulu kunomuntu uma esaphila ngoba umuntu akafi. Ngizogxuma ngiye ku-history yokuthola kwethu inkululeko eyifake. Kunezwe ngazi okuthiwa yi-America eliqhamuke ne-United Nations laqhamuka nabo-National nabo-North Atlantic Treaty Organization i-NATO. Lelo zwe lelo libabulele abaholi base-Afrika kusuka ko-Thomas Sankara laqhubeka lilokhu libabulala bonke laze lafika ko-Muammar Gaddafi libabulala lafika ko-Chris Hani libabulala. Labo bantu labo bathi bane-democracy lena namhlanje esibhizi sicabanga ukuthi sizokhululeka ngayo ayikazi ikhulule muntu i-democracy but it's a system yokubopha ingqondo yomuntu omnyama. If ucabanga i-MK party iwawinile ama-elections ngo-2024 nge-29 zikaMeyi kodwa ngenxa yokuthi sasidlala nge-system yabanikazi bayo nanamhlanje sisalwela inkululeko. Yikho lokho okukhombisa ukuthi you must change the game. You must change the game. Njoba lesho uComrade Ntombi ethi kufanele sisebenze kakhulu kungaqala to fight these people at their own game. Silwe nabo endleleni yabo ye-system. Sinjenje nje sila isikhona nje namhlanje.